La radio internationale. Baramukije mwese inshuti bakunzi mudukurikira muherere hose ku isi mukunda ibiganiro byacu za radio na televiziyo. Kaze ku makuru yacu yo kuri uyu munsi wo kuwa kane tariki 25 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024. Amakuru yacu yo kuri uyu munsi ari bwibande mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuja mu burasirazuba bwa Kongo, tuje mu ntara y'Amajepfo mu mujyi wa Bukavu. Turava nanone mu ntara y'Amajepfo tunyarukire mu ntara y'Amajyaruguru, hanyuma turaza kunyarukira ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa, tukaza no gusoreza ku makuru y'imikino muri Cote d'Ivoire aho AFCON cyangwa se Coupe d'Afrique des Nations uko bintu byifashe. Aya makuru mwateguriwe kandi muragezwaho na Zawadi Musenyeri. Reka makuru yacu tuahere mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara y'Amajepfo mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu biravuga yuko ngo harimo kubera amahugurwa y'abanyamakuru. Aya mahugurwa ngo akaba yateguwe n'ingabo za MONUSCO, aho aya mahugurwa akaba avuga ko ngo ari gutegurwa cyangwa se ari kwigisha abanyamakuru ko bagomba kuzaja bakora akazi kabo bakoresha imvugo zidahembera urwango mu baturage, discours de haine. Ndetse ngo aya mahugurwa kandi akaba arimo kwigisha abanyamakuru b'umwuga mu kazi kabo bakora ka buri munsi, dore ko aribo bagomba kwigisha abaturage ubumwe ndetse n'ubwiyunge. Tubibutse ko kandi muri iyi ntara y'Amajepfo mu mujyi wa Bukavu ari intara, ikaba ariyo ntara ikunze kugaragaramo abantu benshi bakoresha amagambo avangura ndetse ahamagarira abaturage bamwe kwica abandi, cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge, aho bakomeza kubita ko ngo ari abanyarwanda kandi ari abanyekongo kimwe n'abandi bose. Tuve mu ntara y'Amajepfo tunyarukire mu ntara y'Amajyaruguru. Nyuma y'igitero cyabaye ku munsi w'ejo mu duce twa Mweso, aho ishyirahamwe ry'inyeshyamba za FARDC, ishyirahamwe ry'ingabo za FARDC n'abambari bayo Bazalendo bafatanije n'ingabo z'abarundi ndetse n'umuryango wa SADC, nyuma y'uko munsi w'ejo biganze ko batsinze urugamba, ariko nyuma hakaza kumenyekana ko amakuru y'impamo ko ahubwo birutse amasigamana bahunga intare za Sarangwe, ndetse ngo zikaba zarafashe intwaro nyinshi cyane zinaharasira imwe mu ndege igisirikare cya Kongo giherutse kugura. Tubibutse ko kandi iyi ndege ya drone aho yahanuwe maze ikaza gutakaza, ikaza kwitura ku kibuga cya Kavumu aho yageze irimo kwaka umuriro, bakaba batarabashije kuyizinya ahubwo ikaza kwangirika burundu. Tubibutse ko kandi ku munsi w'ejo intare za Sarambwe zahanuye indege mu ndege igisirikare cya Kongo giherutse kugura, ikaba yarahanuwe na Mudahusha w'ingabo za M23. Ni mu gihe rero iyindi ndege ngo yafashwe n'inkongi y'umuriro. Izo akaba ari mu ndege zitatu igisirikare cya Kongo cyari giherutse kugura, zibiri muri zo zikaba zimaze kwangirika. Rero ngo hakaba hasigaye indi imwe, nayo rero ngo niyo itahiwe ikazahanurwa na ba Mudahusha b'umutwe wa 23. Iyi drone ikaba ibaye iya kabiri muri uku kwezi kwa mbere umutwe wa 23 ihanuye, aho ibi bikaba bimaze kwinjiza leta ya Gisegeti mu bibazo by'ubukungu, aho izi drone yari yaraziguriye akayabo k'amafaranga menshi cyane, azi ko ngo ingabo za M23 zizarangira burundu, aho yari aherutse kwigamba avuga ko ngo ubwe cyangwa se ngo ingabo ze zishobora ngo kurasa i Kigali ziri mu mujyi wa Goma. Ariko intare ngo zikaba zamaze kubona umuti wo kuzimya ibisasu cyangwa se zo kwatsa umuriro izi drone zikoreshwa n'igisirikare cya Kongo. Amakuru atugeraho muri iki gitondo nuko imirwano yabyutse ihagarara ku ruhande rwa leta, bakaba bakiri mu kiriyo cy'abasirikare baguye mu rugamba basaga 60, ndetse umutwe wa 23 ngo ikaba yarafashe abandi bagera kuri 45 ku murongo w'urugamba. Abo bose ngo ikaba yaraye ibafatiye ku murongo w'urugamba wabaye ku munsi w'ejo. Ikindi nuko umutwe wa 23 wamaganye wivuye inyuma Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye, aho ngo ikomeza kuvuga inkuru z'ibinyoma
ikabogamira ku ruhande rwa leta ya Congo nyuma yo gushyirwaho iterabwoba n'umukuru w'itangazamakuru bwana Minisitiri Patrick Muyaya, akaba akomeza gusaba itangazamakuru yuko batavuga ukuri ngo ahubwo bakabogama bagakomeza gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma kuri leta mu rwego rwo kurwanisha itangazamakuru, dore ko ari imwe mu ntwaro zikoreshwa mu rugamba. Patrick Muyaya akaba yasabye itangazamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yuko bakomeza gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma kandi yegamiye ngo kuri leta. Ariko ibi ngo bikaba bitarabahiriye kubera ko intare za Sarambwe ngo zihagaze bwuma kandi intsinzi ikaba ikomeje kuja mu ntare za Sarambwe. Minisitiri w'Ingabo bwana Jean Pierre Bemba yabwiye itangazamakuru ko batazemera ko u Rwanda ngo rugenzura habe ngo na santimetere imwe y'igihugu cya Kongo. Aha bakaba bahora bavuga ko igihugu cy'u Rwanda ngo aricyo kiri inyuma y'umutwe wa 23. Ibirego bimaze kuba propaganda ikomeye, aho bamaze kwicengeza no mu mashuri abanza aho abana bakina teatire cyangwa se filime bavuga yuko umwanzi wa Kongo ari igihugu cy'u Rwanda n'Ubugande. Ariko aha abanyekongo bakaba basaba ko abategetsi babo badakomeza kubesha bavuga ko ibyo badakora muri teritware zirenga 5 zimaze imyaka 2 ziyobowe n'umutwe wa 23, none ngo akaba ari ukwikora ku matama bavuga ko ngo umutwe wa 23 cyangwa se ngo igihugu cy'u Rwanda kitazagenzura santimetero n'imwe ya Kongo. Ni mu gihe teritware 5 z'ubutaka bwa Kongo zigize imyaka 2 zigenzurwa n'umutwe wa 23. Umutwe wa 23 umaze gushira ahagaragara urutonde rw'abasirikare bakuru bazamuwe mu ntera, aho hari abavuye ku ipete rya koloneli bagahabwa ipete rya generali ndetse n'abandi batandukanye mu buryo bukurikira. Muri abo bazamuwe mu mapeta, urutonde rwamaze kugaragara harimo koloneli Gasheri Musanga Justin akaba yagizwe general de brigade, naho lieutenant koloneli Nsanze Nzamuye Jimmy na lieutenant koloneli Karangwa Bihire Justin bakaba bahawe ipete rya lieutenant full, bakaba bahawe ipete rya koloneli full, naho abari ku mwanya wa majoro 6 bakaba bagizwe na lieutenant koloneli barimo majoro Sengiyumva Mutekano Innocent, uwa kabiri akaba ari majoro Bajimbere Innocent, uwa gatatu akaba ari majoro Makumari Ruben, uwa kane akaba ari majoro Kasongo Papi, uwa gatanu akaba ari majoro Mwiseneza Gakwaya Christian, uwa gatandatu akaba ari umuvugizi w'umutwe wa 23 majoro Wilingoma. Aba bakaba bahawe ipete rya lieutenant colonel. Abandi bari ku rwego rwa ofisiye batoya nabo bakaba bagizwe ba lieutenant, akaba ari bo harimo Sebintu Bakema Leonard, ndetse uwa kabiri akaba ari mushiki wabo Louise, uwa gatatu akaba ari Mubibza Innocent, uwa kane akaba ari Urumva Justin, uwa gatanu akaba ari Byamungu Dieudonné, uwa gatandatu akaba ari Kagabo Jacques, uwa kane akaba ari Kalinda James, uwa munane akaba ari Ndayishimiye Theogene, uwa cyenda akaba ari Byiringiro Bienvenu. Bakaba bavuye ngo ku ipete ryo hasi bakaba bahawe ipete rya sous-lieutenant. Aba bose bakaba bazamuwe mu ntera nyuma y'uko ku cyumweru gishize umutwe wa 23 yimitse abakuriye inzego za civile barimo ba meya y'imijyi 3 ndetse n'izindi nzego za gisivile zitandukanye. Iri tangazo ngo rikaba ryashyizweho umukono n'umukuru w'inyeshyamba za 23 Bertrand Bisimwa. Reka tuje ku mugwa mukuru wa Kongo i Kinshasa. Komisiyo y'amatora yaraye itangaje urutonde rw'abagore cyangwa se rw'igitsina gore cyatowe mu matora y'abadepite
b'intara 61 bagana kw'ipurusa 17 y'abakandida bose bari biyamamaje ku gitsina nabo aha ngo bakaba biyongereyeho bukeyaho amatora yatsinze ubwitabire bw'abagore bwari hasi cyane kw'ipurusa 11 aho rero muri ville ya Kinshasa akaba ari nayo yaje ku mwanya wa mbere n'abagore 14 naho Katanga ikaza ku mwanya wa kabiri n'abagore 7. Aha ibi ngo bikaba bigaragaza ko mu bakandida bari badepoje bose ko ari ibihumbi 23,653 b'abagore bari 3,955 ngo bikaba bigaragaza ubwitabire bwo hasi cyane ku gitsina gore kubiyamamaje imyanya ya politiki. Tukiri ku mugwa mukuru wa Kongo i Kinshasa haravuga umwuka utari mwiza kugeza ku mwanya wa minisitiri w'intebe aho ishaka rya Vital Kamerhe ryagize amajwi menshi rikurikirana ishaka rya UPDS rya Gisegeti ngo bikaba bivugwa ko primature izahabwa ishaka ryagize amajwi 2 ari naryo rya Kamerhe naho ishaka rya Sama Lukonde ngo rikaba itabyumvise neza aho ngo ari ryo ryari rifite iyi ministeri ndetse ngo rinashaka ko Bahati Lukwebo ari naryo rikaba ari ryo ryifuza gufata uyu mwanya ariko mu bigaragara nuko iri shaka rya Vital Kamerhe rishobora kwegukana iyi ministeri ariko ngo bikaba bitashimishije abo ku ruhande rwa Sama Lukonde ushobora kuyobora inteko nshingamategeko. Umutwe wa Sena naho Bahati akaba ari we usubira kuyobora umwe mu badepite cyangwa se parlema. Ibi ngo bikaba bishobora gutuma ishirahamwe rya Union Sacrée ritakaza imbaraga cyangwa se rigashira mu gihe haramuka batumvikanye neza mu igabura ry'imyanya. Reka tuve ku mugwa mukuru wa Kongo i Kinshasa dusoreza amakuru yacu mu makuru y'imikino muri Cote d'Ivoire ahari kubera Coupe d'Afrique des Nations. Biravuga yuko ku munsi w'ejo abasore bo kwa Gisegeti b'Abazalendo banganyije n'igihugu cya Tanzania ubusa ku busa naho igihugu cya Zambia kigatsindwa igitego kimwe n'igihugu cya Morocco naho igihugu cya Namibia kikanganya n'igihugu cya Mali ubusa ku busa. Naha dusoreje amakuru yacu kuri iki gicamunsi reka tubashimire mwese mwakomeje kudutega amatwi dushimire mugenzi wanje twabanye hano muri studio bwana Eric Kadoni namwe mwese mwakomeje kudukurikira turabashimiye asigaye